Supporting the revival. Amen. For the last 3 weeks and this weekend. Those who are not here Friday, ababengekho izolo niphuthelwe. Ngibingelele ke umfundisi uSibuthuma nomama, ngibingelele nobaba nomama bengekho phakathi kwethu njengamanje. Ngibingelele umfundisi uDabiya Mwathe, isandla sikaBishop. Umnandi kuba nje isandla sikaBishop. Hallelujah. Ngibingelele nje nabafundisi bonke abaphakathi kwale ndawo, ama-elders, choir yethu. Thank you so much, choir, for being with us kule revival. Awuzinsiza zokhehle kume. Hayi ngisenze kahle, siyabonga. Ama-ushers siyabonga kakhulu. Ngalawo mazwi ngizo-introduce i-speaker for the benefit yalaba kade bengekho from Friday and Saturday. Amen. Asinamona so introducela le speaker. Amen. I-speaker sethu umfundisi wethu esimthanda kakhulu, umfundisi Reverend Buti Sibuthuma. Awuphakamise nje isandla mfundisi wami. Hallelujah. Amen. Uhamba nomama. Phakamise isandla nje mama. Namadodakazi, phakamise isandla lapho madodakazi. Amen. Hallelujah. Umfundisi ke bazalwane is a born again Christian. Ningacabangi ukuthi simthathe nje. Hallelujah. He's a born again Christian since 1996 till today. Akakazawe. Amen. Hallelujah. He is married to Reverend Josephine Sibuthuma, umama wakhe lo. Since bebabile lenkonzo yomshado since the year 2000 ngo-August nge-5 awembatikizele. Amen. Intenhle kabi umshado. Abantu mabewubambile ave kungekho lula ukuhlala nengane yabantu. Amen. For both females and males ave ngakho lula, kodwa ngumusa kaNkulunkulu kuyahlaleka. Hallelujah. Hallelujah. They are blessed with 4 girls. Amen. He's the senior pastor of Powerhouse Baptist Church in Mamelodi in Mahube. Amen. He's an ordained pastor. He was ordained by the Baptist Convention of South Africa. Okuyikhaya lethu sonke. He's also serving as a leader of the Mpumalanga Baptist Convention of South Africa. He's the regional president of the Mpumalanga region. Amen. A very vibrant region. Amen. Hallelujah. Siyabonga mfundisi umsebenzi wakho owenza lapha eMpumalanga. Laphuma khona ilanga. Hallelujah. Uyabona njena namhlanje iphumile ilanga. It shows you are here. Amen. They say they are honored to come and fellowship with you as Kagiso Baptist Church. May His presence be with you. I think it has been with you, Bazalwane. We thank you so much. Umfundisi ke uzo introduce ahamba nabo. Ngizoze ngibhede mina ngithi ngiyazama uku-introduce umfundisi. Kungcono ba-introduce wena. Hallelujah. Amen. Hallelujah. But mase sikusukumisile. Hallelujah.
Isami. He had disturbed so when we pray this thing, I didn't want to do anything because you are Amen. Sing but thank you for loving us. And thank you for the warm welcome. I want to greet Abazalwane in the leadership of the church in the absence of our senior pastors who deserve to be a bishop with all the pastors that are serving under him. To the elders of the church, thank you so much. We appreciate the moment we spend together. I saw you coming in numbers. Thank you for praying for us. It was not easy for this revival. When I was in Cape Town during the week, didn't know whether it's a flu or what. Even when I'm here, I was struggling where I was sleeping. Then on Friday, someone said to me, I'm budget. And thank you so much. We really honored Bazalwane and but just tell him when he comes back that we are so humbled. Ever since Speti Bandla, we never fly with eagles. And the eagles never welcomed us. But we saw you, Pastor, the love and the kindness that he showed to us. Always when he calls me, you will say, my friend. How my friend to this man? He loved us. And they are both Bazalwane. On Friday they take us somewhere. Yesterday again. During the day. After service about 9 and 8, they went somewhere to spend time with us. Love these people, Bazalwane. Pray for them that God keeps them. I said to him, for this, when I was there in the very Stala corner, there comes this to me. Could you are not just a father, but you are a leader. When we talk about the leader, we are talking about the men of this house. He knows how to lead. And he hears from God. What I want to encourage the church, just follow him. Just follow him. You won't get lost. All he is, just follow this man. Just follow this man.
Humble yourself. You'll see the greatness of God. Joshua was not a leader because he was born to be a leader. He became a leader because he was humble to Moses. And he also became a great leader because of he was humble. When you are humble, you learn. When we were praying yesterday, uNkulunkulu ukhulume ukuthi kune pride la. Enyekelele pride lena. uNkulunkulu angeke akhuluma kuphela. Athi kune pride. That is why some of you, we only see you today. uJesu was told until at the end, while he was humble, God exalted him. Allow God to make in all this, we love you. Thank you for loving us. We never knew that one of the good days I will be in Kahiso. God bless. To the choir, worship team, God bless. Leadership, God bless. The church. Prepare yourself. Say what I've said yesterday. The place that you are in, you might think is big. There are people who are coming. You will extend. This is what I saw yesterday. Labantu basukuza. Abanye bizobalanda bazosi. Abanye bakhona. Abasena mhlanje basazohamba. Mfundisi umhlophe noma mhlophe. Siyabathanda. Bona bangabasali bethu. Yes, kuthi mkhonyana ki babuya beza ngapha bathi sonke isikhathi uNkulunkulu asinikeze bona ukuthi siyospenda isikhathi lapha. And if funerals they still come and assist us, we love them. Especially Islam. Silumela wangwenya. Who are supporting us a lot. Abasabanini babonile bebakhona Yesu. And they came in numbers. But they had to be at church namhlanje. So laba sihamba nabo. Bahamba nathi bayasapha. Isikhathi basikukhela amabhayibhili. Hayi thina sisikhisile abantu nyaka. Hallelujah. Amen. So manje basilwane bambone intombazana yabo. For us also. Let me tell you a story before we finish. When we leave here on Friday, we are with our daughter Kasimulo Pakama, beautiful.
It's a born-again Christian saying, certificate from baptism. Not because of Mtala. Why the family class and we attend our classes. So she was not on the list. Was so when we leave here on Friday, she was complaining. Why not me? She complained. I thought with the baby, even the morning yesterday, she said the same thing. With why me? But when we leave here, last night, past the corner, the Holy Spirit touched me. Visited me. Bazalwane, imvuselwe namhlanje. And thanks for coming in numbers. The theme of our message namhlanje. See what the Father has done. See what the Father has done. Because you might be a Christian, but you maybe I'll see this one, but we have an opportunity to can see what the Father has done. We are going to read 1 John 3 verse 1 to 3. John 1 chapter 3, reading from verse 1 to 3. Chapter 3 verse 1 to 3. See what the Lord has done. John 1 chapter 3 verse 1 to 3. Begani uthando olungaka asinike lona ubaba lokuba sithiwe singabantwana bakaNkulunkulu. Futhi siyibo. Ngalokho izwe alisazi ngokuba alimazanga yena. 2. Bathandekayo manje singabantwana bakaNkulunkulu. Kepha akukabonakali esiyakuba yikho. Siyazi ukuthi nxa ebonakaliswa siyakuba njengaye. Ngokuba siyakumbona njengoba enjalo. 3. Bonke abanalo lelo themba kuye bayazihlambulula.
njengokuba yena ehlambulukile. Mfundisi Mhlophe ngicela usithandazele baba. Emlonyeni wakho sizwa izwi ngoba inhlizweni uqedile ukuthi namhlanje silizwe. Nazi incebo zakho ziyime ngaphambi kwethu. Siyakhuleka ukuba ulungise umhlabathi weinhliziyo zethu ube ngolungileyo ukuze lokho esikuzwayo sikwamukele. Siphila esikhathini esishiwoyo ukuba namhlanje usuku lokugcina lwemvuselelo. Umthandazo wenhliziyo yami ukuthi makungabikho noyedwa ozosilalelwa ukuthola ingosana ayibekelweyo. Thinta impilo yakho baba, ivoice yakhe ayisimnandi. Thinta impilo yakhe. Sifuna ukuzwa inhliziyo yakhe ngoba uzwe from your heart. Kulekela unkosikazi wakhe engumfethu wakhe namhlanje. Senzeleke le party ibe yiphathi nathi si-enjoye ngoba sifuna ukwenza intando yakho egameni likayise lendodana nelikamoya wengcwele. Amen. Nanoma bekade sonile. Le ge re ne re dirile sebe, Silahlekele inkazimulo kaNkulunkulu. re latlhegetswe ke letago la Modimo. Singabantwana bokulahlwa. Re le bana ba go latlhiwa. Usathane ejabulile ngeimpilo zethu. Sathane a itumetse ka maphelo a Kuthi bona laba bantu bami gore ba ke baka. uNkulunkulu wenza indlela. Modimo o ile a dira tsela. Yabona uPaul makakhuluma kulesi sihloko salemvuselelo. Paulo ga bolela ka setlhogo se sa tsoseletseng. Akhuluma ngebandla laseRoma. A boledišana le phuthego ya Roma. Ekhuluma ukuthi bonke abantu bonile. A re batho bohle ba sentse. Nangempela bonke abantu bekade bonile. Batho ka nnete ba ne ba dirile sebe. Namhlanje basekhona abantu abonayo. Le kajeko ba santsane ba le teng. Namhlanje kusekhona abantu abasazobona uma bangaphenduki. Go santsane go na le bao ba tlo dirang sebe ge ba sa fetoge. Paul makashumayela Paulo ga rena akhuluma nabaseRoma. a boledišana le phuthego ya Roma. Bekade abona abantu abathi ukuthi leli vangeli abaliphethe liyo. O ne a boledišana le batho ba iphuthileng gore efankgedi eo ba e tshwereng ke yona. Laba bantu baphelele bayakwazi konke. Batho ba ba feletse ba tseba tsohle. Kodwa Paul wamemezela ethi Paul bonke bonile. o ne a goeletsa a re bohle ba dirile sebe. Ngempela bonke bonile. Ka nnete bohle ba dirile dibe. Into eseleyo Seo se setseng yinkazimulo kaNkulunkulu. ke kgalelelo ya Modimo. So bathandelayo namhlanje Kajeko mantsibua ba sa sisavala imvuselelo. re santsane re kwalela tshoseletso. You know, bazalwane, we must just be honest. Re tshwanetse re ipotse nnete bazalwane. Uthi isono separate umuntu from God, perfect standards. Sebe se arogantsha motho go Modimo. Umuntu isono siyabahlukanisa umuntu noNkulunkulu. Sebe se arogantsha motho le Modimo. It is a sign that you live in the absence of the Lord our God. Ke sesupo sa gore o phela Modimo a se teng bophelong ba gago. Uma usesonweni, Ge o le sebeng you live in the absence of the Lord our God. o phela uNkulunkulu engekho kuwena. Bazalwane, in other words, we fail to reach the standard of God. Siyahluleka ukufinyelela izinga likaNkulunkulu. We fail to be where God wants us to be. Siyahluleka ukufinyelela la uNkulunkulu asifuna khona. The only thing can make people to reach the standard Ntwe ka dira batho ba kgone
is righteousness and holiness, which is found in the Son of Man. According to the book of Ephesians, we were dead in our transgressions and in our sins, in which we used to live when we followed the ways of the world. Pastor Wani, let me be honest, because some other people, when they look at us, they think that we are just like them. Yes, we were like them before, but now we are the born again Christians. That is why when Paul addresses the children of the church of Ephesus, and we were dead in our transgressions and in our sins. And beslandela indlela salomhlaba senza ngalendlela umhlaba wenza ngayo. All of us also live among them at one time. Bazalwane abanye bethu besiphila ngaphakathi kwabo, and we cannot run away kuleyo nto. Kambe abanye bethu nomthakathi abekade sikhalaza, kodwa ngeke safaka sasithi bemthakathi. Kambe besenza ngendlela ebekade benza ngayo. Benza lezi zinto uPaul azishoyo ukuthi bekade baphila ngaphakathi kwabo, balandela imizwa yabo. Bazalwane, we use bazalwane to follow the ways of the world. But bazalwane, even though we see mabekade singalendlela, but there was a great love for us that comes from our Lord our God. The Bible says, who is rich in his mercy. uNkulunkulu makabheka impilo zabantu, balahlekelwe nguNkulunkulu, kunale separation phakathi kwakhe nabantu, that separate us from God. Paul akhuluma ngayo ku chapter 3 verse 23. Uthi bonke bonile basisalela inkazimulo kaNkulunkulu, but God is in his great mercy, because of his love, because he cares about us. uNkulunkulu wabona ukuthi these people, they cannot live like that. They just make a way for them uthi babuyele kiyo. Make us to live with Christ. So God made us to live with Christ. Yabona bekade shonile, kodwa savumiswa noze. Namhlanje ngilabantu kusho uNkulunkulu wavula indlela wethu njengemandla lakhe to live with Christ Jesus. Njalo bekade shonile, silahlekelwe inkazimulo, singela connection yayo, but because it's full of love, uNkulunkulu wenza indlela wathi noma sibandebele, wathi noma simazulu, wathi noma singamantombi, uNkulunkulu wasibuyisela kuye, wenza indlela yokuthi thina naye
modimo le godimo ne le belong to some certain people. Awa thina abantu bebangeke basukuma nokusa. Ah, lona le baka se dumelle go dumelle. Amakhaya siphuma kiwo. Malapa re tswa go. Bengeke Re saqualify. be ka qualify. My president bengeke Re saqualify. be ka qualify. Babheka ikhaya. Ba shebile di ha. Babheka impilo. Ba shebile bophelo. Bebangeke bathile qualify. Bana baka se qualify. But God qualifies them. Kodwa uNkulunkulu wa qualify abanga qualify. God qualifies them and qualifies. Uthini wina qualify abana basa No qualify. matter who you are, Awukhathathe inkulu kwena mama. God qualifies them and qualifies. uNkulunkulu wenza laba bengafanelwe bafanele. Izulu nalo ngelalabo. Lihodimo libona kilikina bao. Abangaqqualifyiyo. Basathwanele ha. Besingaqualify. Libe sathwanele. Kodwa namhlanje Emphakatheni. ibe nesizotha. Yemika siri. Ibe namandla. Yemika mali. I qualify. Uyathwanele. I qualify. Uyathwanele. Nawe. Liwena. You qualify. Uyathwaneleha. Abangaqaleli kafuku. Lihe. Izulu livalekile. Lihodimo nelikwelehile. Kodwa ne-curtain Ipaharteni. iye yadabuka. Ile yakhawuha. Ebekade bangapha. Bawubane balikamo. Bakwazi ukuzana. Khona go hlakafa. Namhlanje Kajeko. we can live with Christ. Le khona go phela le Kriste. Umusa. Mohau. Umusa. Mohau. Umusa. The mercy of God. Mntana umusa. Ke mohau o ngwanaka. I repeat. Ngiyaphinda. He qualifies O fanelekisa. the unqualified. Laba bengabangafanele. But wena Ba wena ngiyabona moya emsebenzini. go ya mosebetsing. Mongeza ungagqokanga kahle. Go ka tla o sa apara gabotse. Ungagqokanga isuit. O sa apara sutu. They start to doubt. Ba thoma go. Ungaba. Ungakahlali phansi. O so dule fatshe. Baku-interview. Ba go interview. Ufeyile usangena. O fetse o santsana o kena. Abazi ukuthi uphume ekhemitsha. Ga ba tsebe o tswa lapeng le jwang. Mabenzi i-advertisement. Ga ba advertise. Beza ngale nto Ba tla ka ntho e. yokuthi une-experience noma kanjani. Ya gore o na le experience. Ungena experience. Motho ya sena experience. You don't qualify. Ha qualify. But the call that we say, Kodwa uNkulunkulu esimkhonza. even though you don't qualify, Noma ungafaneleki. how do you qualify? Kodwa uyafaneleka. Ungena la ngeke lakho. Ungena mo go sekeneginte. Uphuma la ngaphuma. Uso mo go sa tsweginte. Abantwana bakwa-Israyeli Bana ba Israel. nabafike bonke Bema fitlha le watle. bekade livalile Libe likolekile. kodwa badlula Ifakaile nabo bafika. badlula khona Go sa fitiwinte. bavuleka indlela Go bule hatsi. badlula Bafika. nabo babangane Libona ba makala. ukuthi kwenzakaleni Go tirahala. sidlule kanjani Fitile jwang. unendawo Mo tulong yeo. qualifies and unqualified. O fanelekisa ba ka fanele. Engiyebonga ithibisho. Ke leboga pholoso. Ngiyasibuza ukuthi ngathanda ngisindiswa kakangini namhlanje. Ke ikhutshise ke be ke sa pholoswa ke be ke Nganye kuphi namhlanje? le kae. I said on Friday. Ke rile ka Friday. Ndilele kade ngekho. Lona ba ne le se teng. I am counted Ke a balwa. with those Le bao. they said they are best. Bao ba re ke ba best. Abanye benu Ba bang ba lona. isiphaphamtshina lisazi. Ha le tsebe aeroplane. Lisibona hlule nje. Le bona file. Bekade singakamfanele. Ne sa ntshwanna. Kodwa ngisigibela ngathi imoto. Ke senamela o ka re ke koloi. But bekade Ke ngingaqualify. be ke sa qualify. But uNkulunkulu Empa modimo. uyafuna Wa bula. la kufanele khona. Mo go kwalehileng teng. The Bible says Lithi iBhayibheli. God raised us up uNkulunkulu uyasiphakamisa with Christ noKristu. and seated us Wasihlalisa with Him naye in the heavenly realms.
endaweni ephakemeyo. uPaul uthi bonke bonile Uri Paul bo bohle ba dirile di. but into engithanda ngoPaul Ke ratang ka Paul. makaqhubeka Hans wella pele. ekela phansi Anze utshela abantu ngokukhulu ngokumazi uJesu. o bolella batho ka bogolo ba go And tseba all na Jesu. you have seen before the eyes of the Lord, Le ha o sentse pele ga matlho Modimo. and you have fallen short of the glory O of God, latlhegetswe ke kgalalelo ya but there's still an opportunity kodwa nali to thuba can change, to can repent. lokuthi ukwazi ukuthi ushintshe Here is Jesus Christ uJesu. who can open the heavens for you. Nangu uJesu ongakufunela If izulu. though you don't qualify, Na noma ungafanelekile but you will qualify. kodwa uzoqualifyisa Ngenxa kaJesu. ngenxa kaJesu. Uthi umuntu ohlabelako, Uri yo mongwe wo pedi. we were foreigners in the land. To Israel, we were foreigners to be born again. We were strangers in we were separated from God. Besihlukene noNkulunkulu. Isolo siphezwe. Dibidi no godimo ga rona. Singafanelwanga. Re sa tshwanwa. Ba lebella ka re matswa kontle. Be bathi simakomfere. Abantu abaphuma ngaphandle. Batho ba go tswa ka ntle. Those who qualifies. Labo abaqualify. When they look at us, Ge ba re sheba. they say these are the foreigners. Ba re ba ke ba tswang. They don't qualify to be Ga where we ba are. tshwanna go ba mo re But teng. God in His great Ba mercy, tswa Modimo ka because bosola of gagwe. His love, Ka ba ka ba le He ratela didn't have to gagwe. qualify. We are redeemed and tshwaneleng. We were Di foreigners. ne di ba tswantle. Tabathisi nabantwana bakaNkulunkulu. Kodwa namhlanje Iphaka jeku. we made to live with hope. Kodwa senziwe ukuthi siphile sibe We nethemba. used to live without hope. Re ne re khona go phela esinathemba. Christ died for us Kristo o ile re shwela. on the cross. Fa sefapano. And when He died for us, Ga re shwela. brought that hope back to O us. ile a tlisa tshepo go rona. Besinakwazi Re be re sa kgone ukuya kuNkulunkulu. go ya go Modimo. Singakwazi ukuthandaza. Re sa kgonne go rapela. Kodwa uKristu Empa Kristo wenza indlela a dira mokgwa ukuthi siye kuBaba. wa gore re ye go Tata. Sisiyele kuye. Re kene go yena. Singakeli Re mfundisi. sa kope moruo. Sisenzele thina. Re itirele. Hey, wena ungasindiswanga. Wena ya sopholosweng You're wasting your time. usimoshela isikhathi. Mfundisi, Moruti, bengayijeba. ke be ke hijackwa komsebenzini. Ngi-hijack ngithathwe imoto. Ke hijackiwa ke nkelwa dikoloi. I remember the day bazongihijacka. Kugcina bengiyilumama ngizohamba naye. La mafello ke ne ke emetse mme ke re ke tsamaya le yena. Labafana kanti bangilindile gate. Bafana ba khanti ba nkemetse gate. Bathi bahamba nami. Ba re ba tsamaya le nna. So, bathi kimi, Ba re go nna. suka kule seat le driver. Tloga on the driver's seat. Buyela ngapha. O ye ka mo passenger. Baphethe isibhamu. Ba tshwere sethunya. Umama uyakhiya uthi uza kimi ngapha. Me o khiela monyango o re wa tla. So labafana i-aim yabo Maikemišetšo a bona bekuthi manje bahamba nami. e be ile gore bjanong ba ntseya ba tsamaya le nna. Ka bona uNkulunkulu. Ke ile ka bona Modimo Ngathi mangehlela ngapha. ge ke theogela ka moo. Mangithi ngivula umnyango. Ge ke re ke bula monyango Lo ohamba nalo yo wa tsamayang le wo uyabaleka. go a tšhaba Uthi ubalekana ngazi. gore o tšhaba eng le nna ke tsebe. uNkulunkulu Ge
What did they give 47 in God?
khona umuntu ezulwini uthi mawusakile o re hotla gonna ha ke na go nna tlhela noma bekade shonile le gene re seng masisa ku ge re tla go yena a sanka nna tlhela ka awubuze umakhelwane wakho nje botsisa magisano wa gago a ko mogoma mogwatse maki makhelwa a wa semana le monna yona ithi makhelwane magisa ngiyabuza ke botsisa wayuhlala ngesikhathi sakho wa mo kana kana go uyasana nale ndoda a wa semana le monna yona sina ungadinda sina ikhamela bakhawe bona uthando
hayi ukuthi wena uqale ngokuthola. Hayi uthi uthomeka uthola. Uma ufuna umshado, Uma tla go nyalwa. ukhona la kuJesu. Lenyalo le teng mo go Jesu. Akashado. Lona ba le sonyalweng. We release the coming of Jesus. Re a le lokolla ka lebitso la Jesu. Masogana. Nani masogana? Le lona mo abuti. Angithintekeni. Kgomegang. Lapha. Ke ba? Siyabulisa abantu. Re a lokolla. Awuyi ku-testing ground. Awuyi testing ground. Isa ku-Jesu. Ika go Jesu. Awuyi ku-testing ground. Awuyi go testing ground. Jesu Dio. Inkinga yenu. Bothata ba lona. Bothata ba lena. Banitesta, testa bayahamba. Bayatuza nje bahamba. Nawuvela pesipelapela. Okhala ko. Uphethe ibhili. Uthole Bibili. Bathi hayi ngiyamazi. Bathi asidlulile. Awusasenathi ibhili. Awusana sirithi. Nani nginabafana? Lilona mo abuti. Angisho wena. Akere wena. Usenza ngathi wena uholo. Uwike soka wena wahamba. Ubisi uyamithisa. Sakubisi wewe yini. Ifile ngapha. Sawiphikhi. Angeke ushade ngokuzola. Ukasinyele ka khona wathi. UJesu. Ba Jesu. Sindoda. Mungu wa Dio. Yafika kithi. Inafika huluna. Ngeke sinombe yabasibiya. Aphakathi sokana la asimothola. Now you are coaching. Bangimthola. Ga ke mo kereng. What did you? A khona. Ngiselothandana. Ke sa ilona pele. Ngithukiwe la. Ka tshoga. Kanti kodwa ke uzumama ke. Ka mpana a fa ha yo botsisa mmane. Ngoba mbeki background yasekhaya. Ke lebeletse background ya go geso. Sibeka ekhaya kibo. Ke lebelela ya gago. Imono lo yasekhaya. E kaone go na le ya go gae. Ha mama. Ka re o botshama. Abo mama phela labo bayabona sela bona lababana. Bo mme gape le bone ba se. Kana mkhathi. Jesu makafiki. Jesu ga fitli. Ushintshisi. O tshitsa maye. Wona uthando luka. Bona merato le ka. Asithanda kalunkulu. Leo modimo a ratile ka lona. Motho Wa gore lona. thina. Lona. Awukhuluma khabani wena. Eri wena. Uthi wena. Gore wena. Ubiswe. Ubizwe. Bala mfulu. Gore ngwana wa modimo. Basi na wena umbeleka kamani ngakho. Khuluma. Ka kgobele ka monate ka teng. Umbeleka kamani ngakho. Ka kgobele ka monate ka teng. Ene ayisumisha. Wa wisha. Ukuthi ngiyokhetha isikhathi sami sokubeleka ngibereka lo mbereko. Gore ke pension tse ke bereka fa. Baphile top ungayidingi. Ba laptop sa iba. Bangipha ifoni namathatha nama-minutes enginazi. Ba mfefo data le di minutes. Nakuphela i-airtime. Khofela airtime. Ifoni leyo wazi ufuna nge-landline ngiyusefoni. Fono ina le landline ka mogala. Udisemba nezinto ezidise. Utise ali ditotso se di tse. Uyathatha beke ndaweni. Wa go ka ga biye matilo. Angithi bekade sonile. Akere ne sense. Kunanto esihle sisifaleke. Go se totse pino lo ke Senza kuyo. Ratla huye. Sisalelo inkazimulo yakhe. Rina khasi ki khabala Asifika ya. kuye. Hari fika huye. Sizokhonza kuphela. Rina re tlosa bele tsa fela. Pasela. Afike ala pasela. Mina senza kamnandi. Mina senza kamnandi. Ke bereka monate. Amthembi petrol kwemsebenzi. Ga ke tshele petrol ga ke ya mberekong. Ngiyadelela. Ke a tshelwa. Ena ngihambi ngemoto yami. Ene ke tsamaya ka koloi ya. Sihambe siphakile. Tsaka diphaki. Hamba ngemoto zabo. Ke tsamaya ka dikoloi tsa bona. Ngena bathanda ngakho. Ka mokgwa ba nthatang ka teng. Bangipha nesibawo. Ba ba phale
Ba tshwere botse. Ba tseba mosebetsi wa ka ke o dira. Ge ke re ke ya Cape Town. Ge ke fitla VIP lounge. Ke a tsena ke re. Dijo tse ke di batlang. Le queue e ke kenang go yona. A ke re nna ke bile ke di security. Ge bakgowa botlhe ba eme line e telele. O tlo go tla a o se smart apere dikwaikwai. A di skala la ba mama priority be zena. Re tlogela ba bokanya rona ba di priority be re ka. A bona ntho bona te bana ka go kgethiwa. O goge troli ya gago. O roka. Ke ngwana motho. Ke ngwana motho. Ke re ke siti ke kgethe. Gore ke o dula mo ye. A ba no pia ba sfiza mo. Ba pia le festere. Ka boka fa. Ke ne ke sa tsebe. Ne ke sa tsebe. Gore ha ke tla go Jesu. Dintho di tlo tsamaya ga botse jwang. Ga ka feletsa. Re fetse thuseletswa ke re. Ke no le tshwarela. Mole. Amen. Mo ke robalang teng. Ba kishe hoteleng ya dikamora tse pedi. E na le di-dining le di-sitting. O sa tsebe gore ka roba le ka re ke di robala tsotlhe. Ka osane ke robala ka osane ke a ka mo. Mahal ha beke. Ke re ke betha mme ka video call. Ke re ka je go ba pile room ya ditaba. Ke bo maisha. Ka re mohatsaka. Isha le kula le kapa. Le wakilishe ka. Kita isa ko kamo ka isa mauto kamo. Wena unaona kifika kwako uko chuluka. Mtu yoki mwisha Cape Town. Waze na wabereka. Na kiareleza. Kemela ye. Hafe. Ati bafueta zambeza. Pese ya mlande. Umasfia wenye venue. Again. Get swali mkama. Mama busy one. Heba li busy. Bani niko pano. I see the books there. I see the banana, I see the apple, I see the juice, I see fish, I see nama, I see raisin, rubies.
ba re leboga. Thina esiphekelelana emsebenzini. Bona ba ba feleletsang. Ka thole bona se khona yami, ngikholela mama yami. Ka fumana bonus ya ka. A ke bolele ka ya mo. Ithi 87,000. E re 87,000. Idlula nalaba ababereka. E feta le ba ba berekang. When the favor is upon you, Feta ya mo ke ba go ha. A gona mo tsaya go mo. ke tlile go tshela. Ke tlile go tlo bolela. Ke di bona. Ke ni bona. Uthando luka Ke di rata le modimo. Asenzele lona ubaba. Ke le tsilo na ba. Aliphelele kithi. Ha ni fela. Libafulela nakuwe. Fetela le mo wena. Ka di bitso la Jesu. Umure. Nawa. Manele. Ukhosi. Ukhobe. Ukhobe. Nikho. Molifati. Molifati. It is the love of God. Sirato na modimo tsilena. uNkulunkulu enguKristu Modimo wa le Kriste. wenza ukuthi abantu A dire batho. babuyelane naye. Gore ba buisane le yena. Asekafikile. Sa fihlile. Ubona izinto zimoshekile. O fumana dintho di Waqale senyehile. uyalungisa. Empa yena wa lokisa. Uthi uthole makakhuluma. Ore John ha bolela. Uthi singabonakali naye. Ore ha o so bonagale ga bona. Esho kuba yini? Se o rile ba nsoma. Abahlazane yena. Ba bohlane yena. Ababonakalisa. Abahatswa. Rena o tshwana le yena. Rena o ba go tshwana le yena. Basabone. Ba yena. Zomtshela. Dihlo di bolela. Uthi singabonakali. Ore ha go so bonagale. Esiyikho. Se o rile nsoma. Abantu bomhlaba. Ke batho ba lefatshe. Abasazi kahle. Ba ba le tsebe gabotse. Uzokuhlazana yena. Ba bohlane yena. Ababonakalisa. Abahatswa. Ababonakalisa. Rena o tshwana. Rena o tshwana le yena. Basibindile ekhaya. Ba re emetse hae. Basibindile. Re emetswe hae. Basibindile ekhaya. Re emetswe hae. Ngicela sibone umnyango womhlazane yena ukubonakalisa. Ha re kwalile monyako, mohlang a ilo bonagatswa. Siyofana naye. Re ilo tshwana le yena. Umhlazane ubonakalisa. Mohlang a bonagatswa. Siyokuba njengaye. Re ilo tshwana le yena. We are going to share the same glory. Re ilo shera galalelo. We are going to share the same Re glory. ilo shera galalelo. Uyahamba. Uyahamba. Re a tsamaya. Siphindele emuva. Re boela morago. Kodwa umhlazane ubonakalisa. Empa mohlang e bonagatswa. Siyokuba njengaye. Re ilo tshwana le yena. Siyothandaza mntanami. Re ilo rapela jwanong. Siyothandaza. Re ilo rapela. Namhlanje suku Kajeno motshegare. womuthando. Bona lerato. Nalo uthando. Lerato ke leng. uNkulunkulu asithanda Mo ngayo. Modimo a nratileng ka Nabo lona. bebekade sonina. Re ne re Kodwa sentse. izinto zashintsha. Empa maemo a ile Namhlanje fetoga. uyabona ke Kristu. Kajeko ngwana wa phodisitswe. Nalo uthando. Lerato ke lena. Ukunikeza Ke lona. rata go o fa lona. Ngilanjekise. Kajeko motshegare. Nawe. Gore le wena. Ukazana naye. Motlhamo o ka tsebana le yena. Inkosi nomsindisi. Yena ka kgosi le mopholosi Impilo yakho. wa bophelo ba gago. Ngicela sihlalele phansi. Ha o dule fatshe. Ngicela sivalele amehlo ethu. Ha o kwalele mahlo a hao. Molifathi. Lema. Hoti. Akuya.
Mocheng. I never tested this life. Asanta ka testa le I don't know roho. who I get our position. Shamo ki le ka wala go wa moreni. Le ratso la modimo ke le. Sisavala mehlo entsha. Re santsang re kwa le matshwao. Akukona oyedwa. A lo re teng mo teng. Kodwa umfundisi uSibuthu. Ya re moruti sifoti ya sa. Yazazi mina. Ke tseba Akusindiswa. ha ke so pholo. Angilazi lolu khaya. Ha ke le tsebe le ratso le. Phakamisa isandla sakho. Phamisha letso la hao. Avula amehlo, phakamisa isandla sakho. Phamisha fela letso la hao. Uzothathasa nawe. Ke kopa go robela le wena. Phakamisa isandla sakho. Phamisha letso la hao. Namhlanje. Ka lebitso la Jesu. Ngibona isandla sakamfowethu Ke bona siphakamile. letso la abuti wa rona. Ngicela nawe usiphakamisele phezulu. Le wena phamisha o phamisetse godimo. Sikwazi ukubona isandla sakho. Re kgona go bona letso la hao. Nabo omunye le uphakamisile usesemuva. Le ausi go morago phakamishitse. Wathatha inhlanhla wayifaka Wa ekhaya. wa tsaya mahlatsi wa lokela lapeng la Ukhona umuntu othi umfundisi uSibuthu. Ke mo mong gape ba sa lwane. Khona la. Ya re moruti ke teng fa. Akusindiswanga. Aga kholo. Yazazi. Ya tsitsima. Phakamisa isandla sakho. Phamisha le wena letso la hao. Phakamisa ungabi namahlo. Phamisha o ska ba le dikgang. Ngicela laba abaphakamisile. Bao ba phamisitse matsogo. Baphakame ngeenyawo zabo. Ba emelele ka maoto. Ngicela uvale amehlo akho. Haleluya. Kwalla mahlo a gago. Namsesi uphakamisile. Phakama ngeenyawo zakho. Emelela ka maoto ausi wa ka. Nami Jesu. Jesu ke yo. Ukhona umuntu shaya O izandla teng o zakho. mongwe. Shaya izandla Ba zakho. shapele matsogo ba sa lwane. Iziphatheli. Ke dipidili. Oyedwa. Go etsa dilo mo tsitseng. Re a pholosa. Ha e le godimo. Yazi wena inkinga yakho ukuthi usathanile wala ngawe. Wena bothata ba gago gore satane o gana ka wena. Uyakubalisela. O nnetse go go botsa. Bana ukuthi khona uhleli phansi ndijesu ngena. Ha o dutse gore Jesu kena. Phakamisa isandla sakho. Phamisha le wena. Yesu kasaphakamisa phakama lapho khona. Dino emelela ka maoto ngwaneso. Ngicela laba abaphakamileko Bao ba emeletseng. sibanikeze cut of honor. Haleluya. Bese ngaphambili. Bantle ka pele. Nawe ongisindiswayo. Le wena o sopholotsweng. Ngahamba nawe. O batla le wena wa bathoina. Ngahamba nawe. O batla le wena wa bathoina. Monyetla o santsane o le teng. Wosa ka phambili. Awuzi makhelwane. Botšiša mahišana. Uthukile kangaka. Go rutile so. Usindisiwe wena. A fa o phološitšwe mare. Ithi makhelwane afa wena usindisiwe. Neighbor, a fa o phološitšwe. Uhlalele. O dule teng. Naku Jesu makhelwane. Jesu ke yo. Ithi makhelwane. E le mahišane. Bangidini. O se ka mbona. Phakama. Emeneng. Siyathandaza isandla phambili. Re a rapela. Jesus. Woza umfundisi uhlolo. Ukhona umuntu O teng mo mong hape. ungayishile endlala. O se ka tlogela matlhatsi ke a. Siyadlula ngibaba. Re a feta. Shayela izandla. Shayela izandla. Hallelujah. Basekhona abantu. Basekhona abanye basantsane balindele abanye. Uhlalele phansi. Uduletse mfatshe. Yini ukuthi ngitshele isikolo ngiyohlala phansi. Ile ko bolelle taba ke eng? Bengike ngipostpone ukuthi ngiyosindisa. Ke nna ntse ke postpone gore ke o pholoswaneng. Kanti ithi isintombazana. Ka imisha le garebe.
Siyathokoza kuJesu. Thatha ikhanda. Ufake ikhanda lini. Thank you, Jesus. Sure. Asosiyete izandla bazalwane. On Friday, the same boyfriend. Just so you. Please, over to you. God bless you. Amen. That's what Siyabonga Baba mfundisi, siyabonga ndodana, siyabonga mfana wabo. Kunamavesi amabili ngicela siwacule sonke nalaba abahleli phansi. Elokuqala lithi kanti Yesu unambo athi mina ambiza Now, espirituality, Joanne, you consent coming. How it got delay, wait, I saw 3 months ago, I'm a ability fella, missing it.
ababona ukuthi bayakhala besibuza imibuzo yokuba mina ngiyawuze ngilunge nini, ngiyawuze ngilungelwe nini. Uthe uma ubabiza phakathi kwalendlu basukuma bona ngoba bezazi ukuthi dala bekhaya kanti wena ulokhu babhekile babekele lo suku lange-26 ukuthi ngalo uzothi uma ubabiza bona basondele ngoba ufuna ukubanceda. Dala wabanceda kodwa bebengazi ukuthi usubancedile. Namhlanje bathathe isitep esibalulekile empilweni zabo zokuthi bathi Nkosi ngikuthulela izwi lakho. Jwale ntate nkamogele wena Jesu utsiba tsohle bona utsiba mafoko utsiba mathata utsiba hlupheko eo ba fetile kuyona. Letsatsing la kajeno uba bitsitse ntate ba tlileke ka lebaka leo re kopa go ba tshwarele dibitsa bona o ba fodise malwetse ohle a bona gobana wena o modimo wa kaofela. Re rapela modimo wa rona gore ga ba tswa ka ntlong ena ba bile pina e re jwale ke kgotsi jwale ke kgotsi gobane ntse ba sa tsebe gore ba batla wena empa o ba bitsitse ntate. Ke a rapela ka lebitso la Jesu gore ba tshwarege hantle tulong ena le ditulong tse ding tse ba dulang mo tsona. Ba tshwarege ka letsogo la mahao. Tate ke a leboga mohlaka hao ya tshepahala a senolla diphiri tse bonwang ke batho ba tlile mo Jesu. Eya ntate le bona bana ba bontshe tseo o ba beetseng tsona ka moo gore ka osane e molomo a e tlhalosa gore di tlile ke lefela di tlile ke senyegile. Jesu a tshwarela dimi a nhlatswa a nketsa motho wa hae. Ke a leboga ka lebitso la Jesu se ke rapela le ono ke a tsaka batla utla ka pele gobane a tshaba mahlo a batho le dintho tse a di entse bophelong. Papa ke mo rapelela gore a tloga bona moya o ganalelang o tswele pele o buisana le ena go fitlhela qetelong a tswa Jesu le nna nketsetse mogao re kopa tsohle tsena lebitsong la ntate le la morwa le la molao o ganalelang. Amen. Umnyango kaNtaba Nkosi thathani lezi iphumela siyabonga bazalwane egameni likaJesu ningakaphefumula zokhela usana baba. Just be there with us pray egameni likaJesu phakamisa isandla. Kopana re pele ka moragaka modimo ntate modimo mora modimo ya halalela o tlile lentswe la gago ke rona bana re bua ka melomo ya rona re dumela ka pelo gore Jesu ke morena. Tsatsing la kasheko re re morena Jesu kena bophelo ba rona e ba morena le mopholosi wa bophelo ba go tloga ka jeko a ke ke buso go wena go tloga ka jeko a ke kutlwe wena ke a dumela gore o tshwaretse go tsena tsotlhe tse mpe tse ke beng ka di etsa empa letsatsing la kasheko ke latlha tsotlhe gore o nketse
sebopio se setjha gore o nketse ngwana wa gago ka bogele mmuso wa gago gore o be molena le lesedi la bophelo ba ka Kristo Jesu wa Nazareth. Amen. Muruti seana bana le se ke tsoro you just gave your life and come out the book. Can the church of God give a round of applause? Hallelujah. Hallelujah. Kasena sibaka ke atsiba ke kopa a ke re kopile rare re kopa monela. Hallelujah. But whoever welcomes a prophet, there's a reward ya di prophet. So mutlaka wa Jehova o tlile gona le award ya mutlaka wa Jehova. Hallelujah. So ke kopa re tla ka go taboga fela. Quickly, can we just come and give just to say thank you Lord for the word. Hallelujah. So that there is kasiyana go ba tsoka. Let's come and give. Let's come and give. Hallelujah. Modimo dicendo la chanela. Modimo dicendo la chanela. Modimo dicendo Modimo dicendo la chanela. Hallelujah. Hi. Bana ba more. Gore ke ipotsa gore le ratiwe na. Motlhanka Jehova fetsa o bua a re ratiwe. Re bo stadwa. Se bo thandiwe. Ma le we lobela ka teng. Lobela o ka re you not sure. Hallelujah. Re tlotsana revival ke a itse re ke last day. Gore I Friday Saturday yetla gae a re mara re tswana ka high note ke re tla tswana ka high note ga re tswana fela re tswana gore morena re ya le bogela gore you have restored the glory upon this house. You have restored out of your love. You have restored the glory. We are no longer Abu Ikabon, but now we are the chosen, the royal nation. So I can understand anyone if it's your high note. High yeah, high note, and then from there, Kitoko Bao, the chairperson of the church, Hotoetsa Mosebetsi wa gagwe, Motlhanka Jehova, re a leboga gore o qualify ba sa qualify. Hallelujah. Abanye abasebenza kanzima, abanye bathola izinto kamnandi nje. Peace
I heard it louder and clear. So all you need is stay in the lane and see the Lord's deliverance. Hallelujah. So kaya lo erbasense badoza ekamudimo agazona pele mama. Ekamudimo agazona pele alisebedis. Aska fenza ibile alumfa more wisdom, more revelation. Lintunare Uriana the late Murtumolo Isinia Ari Miracle woman ready for Ranabula Linchi. So the Ranabula Linchi, Rian Kaloha, Gamika, Limitolo, Yajamo, Mutimo Koto, Ato Lebida and City, Sefakasaha, Hallelujah. Who will have a meeting, Mutimo, and the Kahono of Fate, if they are trained, and they are the Kawas alone. And body sense and padi sense the sefakasaha and the ruiz le molemo sa fele hallelujah e ba santene ba betsa pina area bo fele ya high note ya kwana then we talk about the chairperson of the church to come and do mosebetsi wa gaga hallelujah Masibuya leko sini Sekawi sutu molayo Siyabonga ungathi sebangiprogramini sebangibamba la ngincane khona namhlanje ngalilo ujayiva ngizomjuluka cha angiboni uayandi uhleli phansi so safe
Bantwana usukuma nokubonga uma ngibona. Usaphumile ncebo. Okay. Umama nobaba bakaphelele. Sizocela ubaba nentokazi basondele ngaphambili. Umfundisi nentombi yakho sicela nisondele ngaphambili. Uzibabasha njengami Nkosi yami. Uwazana. Hello baby. How are you? Siyabonga kakhulu siGafiso Baptist Church. Sibonga ukuthi out of your busy schedule ubuye Cape Town awubabona ukuthi inkukhu zakho ziphelele ekhaya. You had to come to Gafiso. Sibonga ukuthi uJehova mthwale, sibonga ukuthi usikhumbuze kule viki. Our main purpose as the Christians to humble ourselves, to love and to serve in the house of God. And today you reminded us how much we are loved, how much we are favored. Siyeke ukuzenyeza singabantu sikhumbule ukuthi sihamba naye ungaphezulu kwalabesibhekele nawe. Siyabonga kakhulu Nceku, sibonga ukuthi uJehova usebenzisile, sibonga ukuthi nawe uzithobile, noma besihambise ebusuku, sidlise ukudla ebusuku nabathakathi, kodwa-ke isikhathi besingekho ngakithi naye indlovukazi yasekhona. Ma besilinde wena, bese thole second in command lo. Yes. Siyabonga kakhulu mamfundisi. Sibonga ukuthi nizinikele emsebenzini kaJehova. Sibonga ukuthi nawe ukuthi ubuye emsebenzini wakho ungene endleleni. Awakho living ukushintsha. Ukuba i-servant in display is not just from your preaching, it's how you do things and the love of God that you carry with you and the humbleness says a lot about the Christ that you say. So siyabonga kakhulu siGafiso Baptist Church. Usisi Lerato uzokudlulisela. Siyabonga. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu anithwale sisazoba sonke manje nginyantambama but nje sithi siGafiso Baptist Church siyabonga. Ngicela bashayele izandla bazalwane. Can we all stand ke tlo kopa Mema Mhlophe a re kwalle tshebeletso ka thapelo. Nkulunkulu wethu siyabonga ukuthi kule nkonzo yanamhlanje usibasha nalento ukusikhumbuza gore re gopola gore re ratilwe hakakang. Re a go leboga Modimo a rona ditsela tsotlhe tse o ile wa di etsa gore ka tsona o bo fihlelele go rona gore re bone mogao wa gago. We glorify you, Father. We give you all the praise. Lebogile ka mohlanka wa hae le mofumadi wa hae ntate wa rona ya halalelang ka baka la service eo ba re etseditseng yona tshebeletsong ya rona. Re kopa o ba hlogonele fatshe ba ekeletse re utlwile gore mosebetsing wa matla le wa nna wa matsogo ba bokwa fela hakakang ho wena Modimo e le moruti wa bona. Ba hlonolofatse ho bagolo ba tsweletse tseleng ya leeto la bophelo. Ministry